Kwa mitambo ni ya Mutongoi TV. Tusioke ngewa ilatu imenete wito vala ula wa seneta wa mbee kauntini ya Masaku na kwa oyu mwenekivila wa kyama cha UDA Johnson Muthama ni wavikia na kuthekeea ndambuka ya Mutongoi wa ODM na Azimio la Umoja Raila Odinga kwe muthenyani wa iyoo Masaku ayasya kana mainena ueti ilembetani ya ukamba. Muthama niwamuweta Raila ta mundu utatetheka kusinda Kivila cha Usumbi aiweta kana wena Kalonzo musyoka ni matatie umusukuma kwa savali ile indi mavaluka nake boni mutesya ni wavivithia ingewa na yiva ni watwebuya nena na enenthi tino kuthaitha kanisa ni waesi mesya ni vaka ngundu na kukomana na enenthi makikambua ni ula wa seneta wa kaunti ya Masaku na ingi mwenekivila wa chama cha UDA Johnson Muthama ni wende na uvuthisya uteti wa Mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga. Muthama iwe tata wikalite na Raila evinda ya santhi wa maundu maki uteti na wenu musomete na kamanyakara Raila ti mundu wesingai na wivata wa enenthi kumusaku wa kutongoesya nthi ya Kenya. Pande ukumua inyu mutetei Yesu wetu nandi kwa sitwa ya asa na ya mwana na ya beba mutheu nitethia andu amegwendi ila nina support ya Raila ninekalile na Raila utesa asiati liu ni wakati boye notesa kwa siaita likandekeni tiboye na tuana mundu mwaka wa mbee 2013-2017 toka ili ngaimwe na tiyuka umilola Raila neya Kalonzo mundu pa uyu ni mkosa dini ni mkosa uhakika wa kuabudu Mungu wake. Hapa kuna mtu tutaanisia mundu. Muthama ni wawetengeka na ethitwe munyanya wa Raila Odinga kwa ilungu ya saa na nthini uteti wa Raila ethitwe kwa mavinda maingi aivaluka nthini wa kwitia Kivila cha Usumbi na kila kikusewa kwi Raila ni kulua nduthi kana kuthokwanya enenthi vamwe na kuweta maundu matemaseo na kuola muwe wa enenthi. Asiati kitu gani mnaongea hapa? Nasema mvua inanyesha hapa, inanyesha mvua inanyesha. Huyo ni Mungu anakojoa. Karibu kupindua serikali ya Mheshimiwa Moi mwaka 1982 au kufaulu, Mungu alikuzuia. Mwaka 2013 ya 2007 ukakataa matokeo ya Kibaki, ukaenda kung'oa reli pale Kibera. Aya Muthama kwa mumuthi na mwene kije sahi wewe inoziwoka zieja kukwiba. Mwaka 2013 ukatuongoza tukatai matokeo ya Uhuru Kenyatta. Mwaka 2017 ukafanya hivyo na mwisho ukatoroka ukaenda kula na Uhuru, ukarudi ukipangusa mdomo ukifikiri sisi ni mjinga. Mimi nataka nikwambie jina lako safi ni baba wa fujo katika taifa letu la Kenya. Ndeto cia Muthama iko tamba ni mumbunge wa kiliombunge cha Masaku Dr. Victor Munyaka ulanake ukolesekana Raila ni wethitwe aitimba ya mukamba na kukenga kana nukumekwa tamba unthini wa kukitia Kivila cha Usumbi oingi ivuthisia uteti wa mangavana ratuma ukamba aiweta kana mo kilelo cho kinene ni kwa semba ya mukamba. Hizo ni kwa nini ewa yake iko mbaya ukambani? Ni kwa sababu yeye alituepa akaona wakamba ni wajinga na akaanza kutembea na governors ati 3 governors ndio naona wako maana. Sisi tunasema these 3 governors wa Ukambani wale wanatembea na huyu Raila Odinga, those are conmen. Mwene maendeana ulena na ndeto kana maoni mandongo imwesi ya kiuteti kana lame kunia maleve maelethi wa mainenga mwanya kumia mivuthi makanisa ni maiweta kana kila mundu ena uthasio wa kutethesya makanisa na nonze mwe ya kumuthuku mangai na mundu wita watingatinga adu asime na mbesa matongo kwete kanisani, lakini problemu yo nundu wakwita ni atonu kwa ngai unungi ona nda namba usaka mayo makuliwa no kuisa Betukizi kuma unini hitwa Kirinyaka balabe kameme na TV kala bakube ni mushika sawa Mugamba ndaje akaboka iwa imitile kwisi na inyo ruto ndeka ba ukweta Yesu
Wange kwithwa Muthama onaniti wendi wa kukitia kivila cha kaunti ya Masaku yuno makulia nende kwithwa memetho na kuendea na uthungulula alama endea na ukitia kivila ki na kwisuvya kwisa kwilila etina osa kuwa ni munene. Kivila kiki katete kudebatiwa kikezo siya siasa siya usembania andu tame ukwata nguku matwa endunyu yeye ndunena inoti mutete but not now. Kuma kikambua nevaka ngundo kauntini ya Masaku nyene tawaboni mutesya.